Ji Rojavayê Kurdistanê dema we xweş be guhdarvanên radyoya dengê gel. Zêdetirî 5 salin Herêma Şehba ji aliyê hikûmeta Şamê ve rastî embargoyeke giran tê. Bêguman ev embargo li ser tevahî aliya jiyana gel bandor dike. Em ê sedem û bandora dorpêçê li ser herêmê her wiha helwesta gel û rêveberiya herêmê li hemberî vê siyasetê di xeleka xwe ya îro de ji bernameya ji Şehbayê li gel mîvanên xwe nîqaş bikin. Em ê di destpêkê de mîvanên xwe bi we bidin naskirin. Cîgira Hevseroketiya Meclîsa Kantûna Efrîn û Şehba Cemal Reşîd tu bi xêr hatî. Em jî spasiya we dikin ser vê dawetê. Her wiha endama Koordînasyona Desteya Tenduristiyê Birîvan Hesên tu jî bi xêr hatî. Spasiya we dikin serçova. Em ê destpêkê ji cem te de dest pê bikin heval Cemal. Arman ji dorpêça ku li ser herêmê tê meşandin çi ye? Yani çima bi vê awayî dorpêçekî giran ji 5 salin zêdetir ve li ser herêmê tê meşandin? Temama janî ser ziman yani mijara dorpêçkirin ne mijarê kînoyê li ser Herêma Şehba. Yani ji destpêka koçberiya me ji Efrînê guhematin Herêma Şehba yani dorpêçkirin heye. Dorpêçkirin derdorî me zate ji sê milan da çeteyê dewleta Türk tev dewleta Türk e û ji milekî tenê de jî tevsî rejîmê ye. Zate rêka yekemîn û bêtirî wê jî rê nîne navbera me û rejîmê de ye. Fevreya her wext yani dorpêçkirin heye yani hewacîzê di wê pirin e. Derketin û ketinê alanê yani pir zehmetî tê de çê dibe. Ama her wext dorpêçkirin girêdayî biryarên siyasî jî dibin. Demê got di hindir mentîqê de tevlevîn siyasî çê dibin di navberê yalên got ser erdê Sûriyê de yani xwedî biryarên çi Îran bûye, çi Rûsya bûye, çi dewletên dibûye. Fevê demê heta dorpêçkirina alana Şehba dikeve mijarê yani dorpêçkirin hîn zêdetir dibe. Ji ber wê yani her wext êşa millet yani bi tiştê got dibe heye ama di demsala jivistanê de ji ber hewcetî millet yani bi pir tiştên sûtemenî û tiştê hevsereke heye fe ji ber wê yani dorpêçkirin hîn zêdetir tesîrê xwe li ser gel dike yani. Bi taybet yani ji dervayî mijarê siyasî yani dorpêçkirinê normal çê dibe ji bo mesela iqtîsadê. Her wext hewacîzê xasatan ê firqê çarê yani ji bo zêdebûna darîba li ser tiştê got dikeve hindir alana Şehba yani ji ber wê ser dibe ama di vê carê de jî yani wek her sal destpêka jivistanê dev tişta çê dibe yani dixwazin biryarên siyasî ne itîfaqên nû çê bikin her wext xista dewletê zêdetir dibe yani ji çi sûtemenî bûye çi tiştê dibiye yani wereqî dextê çil ser Bakur û jilatê Sûriyê dibe çil ser Şehba dibe bi vê rengî dixwazin mesela dorpêçkirinê bikarbînin yani bêtirî dorpêçkirinekî iqtisادî meselakî siyasî yani girêdanî rewşa siyasî ye jî. Yani bêva girêdayî te dît li vê derê hejmarekî pir mezin ji koçberên Efrînê jiyan dikin em dikarin bibêjin di qonaxa duyemîn ya berxwedana serdemê li vê derê berxwedanek mezin yê gel heye. Girêdayî şikandina vê berxwedaniyê em dikarin di vê pirsê de çawa binirxînin. Hew jî girêdayî itîfaqên navdewletî ne. Yani pir cara da dorpêçkirin me û girêdayî mijarê siyasî ye. Yani demê dixwazin hesta berxwedanê kêm bikin, koçberî millet heta ji alana Şehba çê bikin. Ji ber got demê got millet bervê xwe neda derveyî alana Şehba di Şehba de bicibî. Armancên wan bilind hebîn. Yani armanca sereke gotim ji Efrînê van nêzik bin. Armanca rêzgarkirina Efrînê her wext di bîra wan de bî. Hemû berxwedanê dikin di qonaxa serdemê di Yemîn de ji bo rêzgarkirina alana Efrînê bû. Ji ber wê dixwazin yani bi vê dorpêçkirinê bi çetibûnê derfetên ciyanê kê nibin millet ji vir carek din koçberî derin dibikin. Yani hêza milletî berxwedanê di hindir Şehba de werê şikandin. Yani tev çetinbînê rewşê ciyanê tev tûpa baranê got herû çê dibe çi ji yalê çeta bê çi ji yalê dewleta Tirk de bîye ji ber got mesele ne dorpêçkirin tenê di hindir dorpêçkirineke mesela tûpa baranê jî çê dibe her wext yani fe ji ber wê dixwazin vê kombînê got di hindir vir de çê bîye got her wext yani li hember wan hêzkî berxwedanî derdikeve bi vê rewşê dorpêçkirinê û çetinbînê derfetên ciyanê yani belokirinekî millet jê vir jî çê bikin koçberî kin vir de çê bikin dixwazin valatîkê di navberê millet û rêvebertiyê de çê bikin ji ber got bi şerê taybet yani her wext em dibînin di ayl vê tê belokirin yani
سوجه ریوبری جی دستکی ریوبری جی دوی دور پیچ کرنه ده هیچ بو آرمان جنوان هفجی گی شرط تایبته یعنی ام جی دخوازن به در فتی گوشمر و بیه یعنی عمله جی گو آگاهی خوباجی و تشتنا هبه یعنی حتی آجان نوان دناو مدهنی یعنی آجان دخوازن یعنی و دور پیچ کرنه باش کی مثلا جی چکن سر مسئولیت داره ببری خسر یعنی اما حقیقت جیبلی یعنی ملتی مجی کتی و فرقیج برگو هر وقت یعنی دست پیکاج وستانی دا بو 3-4 سال یعنی عین ویت شتا چه دبی فملاجی کتی و فرقی یعنی اینا دخوازن بچه رنگی بیه گو ملت لورس بلا بکن هر هناب درکی و ببین گو لور تهز نمینه گو سیاست ها گو دولت ها ترک و امین چه روس بیه چه حتی دست ایرانی جی پر نخلاته ده هیا دست رژیم جی ته ده هیا گل ور ریوبری خسر والا درخینن هزاوی نمینن و والاتی که تیک نافبرو گل و نافبرو ریوبری خسر یعنی فش بروی یعنی هر وقت دل کلک دور پیش کرنه یعنی آرمان سیاسی پر بلند جهانه فش بروی جی ملاجی یعنی هر سی خوی برخودانی درد خیانه اما ام گشتن براستی یعنی روشکی پری چتن جبرگو یعنی جوستان سار سرمایه یعنی تشتیگو اساسی ملت کنه به پیجیانا خود درباز بکه چه سوتمنی بیه چه حوجتی وی حروب بیه خارنه بیه آوه بیه یعنی براستی زحمتی که پری مزن رو درباز بیه سپاس کن ول بریوان گریدای مجار دورپیچه لسر روشا گلین هرمه باندوره که مزنده که ام دخوازن بزانه بم دورپیچ باندوره که چاوه لسر قاده تندرستی بتایبت دیگه تندرستی ام کانن ببین تشتکی اساسی اج بو جیانه مروفه دمه تندرستی مروف نباش به جیان نامینه ام دبینن اف دورپیجی راستی شرکه ایریشکه لهمبری ما هر تمتی کرن دوی ملیدا جبرگو قاده تندرستی دوی دور پیش کرنه دا پر آستنگی هات کشاندن ام بینن زمان موضوع تشتی که اساسی جبو نخوشخانه یک تنه ده هرم شهبه دا هیا او نخوشخانه جی هر تم آلی موضوع دا آلی دور پیش کرنه دا آستنگی دکشینه نها ام بینن زمان سر به قسمت هندر مشفه دا هنه هاتن اگرتن یعنی هاتن استکناندن جبرگو د آستنگی دولی کهربه دا هف جی راستی کریسای بحقی انسانیتی جبرگو و کسد حدیثی الولاد و زورگد ندبن احتیاجی وان بگرم کرنه هیا حواضن مثلا حواضن نامشه مثلا زورگ جیانه خوش دست داده نامشه کهربه سر تشتی هانا ورقت کرن ام بینن زمان نها مشفى ما بشكل كي إسعافي هشتي يعني تاني إسعاف دور خود ليزه ام بینن زمان اف كاسد ديدو كار دكن يعني حر اوك باشك جوانا ام ببین 24 ساعتا کار دکن اندامه هندر مشفى دا کار دکن يعني طاقتك وانجي هاي يعني او طاقتو جي داره ام ببین آلی إسعاف دا مثلا يعني إسعاف دمه واره سکناندن تدی به درفت هری امکانیت هری بچوک ریوبری خاصر و هرمه دا بکارته ام دبینن جی ماکینه اسعاف دمه واری سکروندن راستی یعنی ام ببین طبق محوری هیا نرنین مغناطیسی هیا مثلا حوادثن چه دبن ایریشین دولت ترک هر تم هوانا بسر هرما شهبه دو هیا یعنی روشن پر آورته درد کهون ام ببین آلی عینای دو ام ببین آلی نخوشی دل دو شبکات دو ذاكرنا دل دو افتش گشتی پیوستی لحلبه هیا یعنی افتش واره سکناندن راستی کریسه بحق انسانیته و افتش بیه یعنی جبر و هنکی تبت حسه يعني ام نكون ببن برسيف جگر را هم بر وی تشتیت دیکرن لکلک و پایمانگه ما تندرستی هیا یعنی بیسه بیهیوک اف پایمانگه هاتی گرتن بینجو ده خاندکار ده و پایمانگه دو جد گرن ام ببین جبو مواصلات مثلا مواصلات نیوانا ببهوینی لو داره مثلا صوربین های نکنن خو گرم بکن ام ببین لمال قاربن خواندنی خو بسره بکن او تجید تنهیج برگو کربات تنهیه یعنی ام چه قسم حقی مروف خوری دوی ملیدا جبر و یعنی هاونا گشتی آستانگی نبراستی یعنی هر روزی که درباز دوی دمه خواندکار خواندنی خوب دور دکه و یعنی هاونا حقیه
راستی مرا ببه فوی تشتا گشتی هاتی کرن ام ببین محطه اکسیژنی مثلا محطه ای اکسیژنی مشفه بره و دبه هاتی سکناندن یعنی ملکی دندا زاروک دمت که انعاش بکه منفسه گرکنه افتشی الجامعه نمتوفرنه يعني دي سوجي اف مشفى مجانية بشكل كي مجانية ريفابرية خسر يعني قطاعك صحي تبقيشتي راكي سر خنا تشتكي هندك تشتكي برمازنا لهمبر ويش تيكرن دور پیش کرن آستانگی لهمبر ملت تیکرن و لهمبر ريفابرية خسر تیکرن واسط كن هوال بريفان ام جارك دن ورن جمتا هوال جمال اف دور پیچ چند سالان و دوام دکلی تایبت به هاتنه زوستانی را اف دور پیچ گرانتر دبی صدمه و یکی ویندکارن چاوا بنرخینه ما قلت يعني دسبيك داجيان دور بيتش كرن جروجا كوچبريا مي هندر هرم الشهوة دا يعني دسبيكريه تشتكي دام دخازن يعني جيجو جهداري مدكي جوارا بين سر زمان يعني او تشتاجي چيه زحمتي دور پیچ كرن هندر شهوة دا زيده تر جبرگوی جغرافیاتا شهبا نزانه گرک بازدانه به جیگو اماتن نهال یارو نشتنه چه ملی قامپا بیه چه ملی گندید وردا بیه یعنی حریمی که شهره ده حریم شهر دا تشتی بنگهی تعداد گیتید خرا کرن یعنی جبرگو پر جارن شهر دنا برای داعش و چتان دا بیه دنا برای رژیمی و چتان دا بیه حتی قناق داویه گو هیزید مگوی آلانا رزگار کرنه فپرانی حوجتی مرو وانجبو جیان بنگهی گیاتی خرا کرن فجبروي يعني مثلا مي سركات هندر شهبا دا پرسکریکی و پرنه یعنی یک جه مثلا آوه گو سرکه یعنی آو نای درخستن و نای بلا کرن هگر مازوت نبی مثلا می فرنا مثلا می حتی پاقجیه یعنی جیاله شهرداریا دا ناسکنیه حتی مثلا ور یعنی تشتن اساسی هنه و بخارا صدا نخوشی هونن و بار به سر تندرستی جی یعنی ها مجاراجی مجارا پاقجی یک ادودی مجارا صرف صحی یعنی تندر ور داشبر گوره و شکی گندیه فپرانی خدمت کاری تندر مالا داده به برای عربه شاردارین فدمه موضوع دسکنه چقاسا خدمتی پاقجی و شارداری هنه گی دسکنه لهمبروي يعني تبالا خودده هرمي و هف دور پیچ کرنه نه دور پیچ کرنی که عسکریه یعنی نه دور پیچ کرنی که گوهی زکی عسکری لهمبره زکی عسکری شرده که یا ابن مثلا جبو بریارن وارن شکاندنا تبید حسه یعنی وک بریارن جبو تملت کی تنهی بکی یعنی دمت تندرستی سر انسان خود که مثلا آوه خود که مثلا پاکشی خود که حدش که سر انسان خود که و حوجتا انسان سرکت و هریمه دوه تشتنه هبه فمعناته غایت جه نری و بریه نری و بری خسره غایت جه نه مثلا که عسکری گود خازن بریان عسکری بشکینن مثلا شکاندنا بریا برخودانی گوگل شهبا و عفرین بهورالور لهمبر چخاصا پیلان دولت ترک و هف ایگو دستک ددن و پیلانا چه چته بینه چه دولت انده بینه فخواستکا وانگیا گوشت سیره دا شکاندنا مورالا گلد هندر شهبا دایه فجبروي يعني هفدور پیچ کرنا نجبو جهت که نجبو قرار که جبو شکاندنا مگو هزا گله لانی چه قصا خواستن ده هندر چه یاله می شهبا بیه چه با کرجلات سیری دا بیه تاول هوی که چه بگن هر وقت جی ملت هلوست خود درد خستن کنی او پلانا بشکاندانه یعنی جاره که مدی مثلا پیکاتی یا کرد و عرب در خستن ده جاره که دا مثلا دور پیچ کرنه آبوری یعنی مثلا اقتصاد به صدم گو ملت پر ایش نادکشینی نهاجی ازا و مزه نا دانه سر مثلا دور پیچ کرنی فجبروي يعني صدمي رئيسي جوي دور پیچ کرنه شکاندنا هزا برخودانی گملت يعني بريار برخودانی هندر شهبا دادايا يعني جي صدم هوا و دور پیچ کرنه جي مگوت يعني هر وقت بردوامه يعني نه بس در جوستان دادن در هاوینه دا او دمسال دا بس در جوستان دا زیاده تأثیری خل سرگلدکی جبرگو يعني در شهبا دا 5 قامپن مهنه و دبن ویکون نادا یعنی پشتی 5-6 سال هاوکون ناجی نما کنن سرمایه جوستان گوگل بپاريزن او گرما هاوینه بپاريزن فهاوکون نا یعنی گونات معیار ناجوارا چه بگه نما گو انسان کنه دوان دا جیان بکی بش بر حوجتی انسان دو مخیم نادا جیان دکن فدبن و مخیم نادا حتی دمی گو سو به هبه پرسکری کن مزنه یعنی دمی گو مازوت هبه دمی تو وید خیلی گرمایی چید ببراستی اما گو ای جیان نکری بجوز تام باور نک اما دمی تی او سوبانو تی کشتن دیوارت کی خواب کی و کنی تل در و خواب کی شبرگو سرما کی پری مزن هی
و دوبن وی کنه نادا نه انسانت مزن تنی جیان دکن زاروک هنه کال هنه بیر هنه انسانت نخوش هنه انسانت حوجتی وان گوهای 24 ساعت و گسو به کتی بش برگو تندرستی وان نباشه یعنی امکنم بین مثلا تأثیری جوستان بهتر چه به خاصتا جملی مازوته ده یعنی تشتیدن حتی امکانی ریوبری خسره تف دسته این گوتن در نافچه ده هنه یعنی چه امکانی ها بهش ملت رو تأمین دکن اما مثلا مازوت و دور پیچ کنه و مازوت نمینه یعنی وی پرسکری کنی پری مزن نهات ده ملت جیانه که وی بخرابینه جیان یعنی فجبر وی دجمن زیادتر مثلا دور پیچ کی حشکری یعنی دوی وقتی ده اول جمالم تخوزن گریدای وی پرسید تشتکدم بپرسن تشتین کود کهون هرم طیبت تشتین سرکان جدرمان موضوع او یک دریه حاجزین رژیمی را در باست به لسر و گلک آستنگی درد کهون اگر قبول بکن کو در باست به جی پرایم پر زیاده دخوازن طیبت به مسئله زوستانی و گریدایش بر حوجتی هرمی به موضوع زیاده های یعنی ام دکارن وان چاوا به هفت و گرید دنیا جینر خواندن کو چاوا گریدای ویم جاری های طیبت مسئله قد خکرنی کتنی تشتیل هرمی ناد هرمی دا براستی اش پرنه یعنی خاصة جملي في حواجز ندانا ملي مسألة مازوته يعني يمكن بي بدهجار اتفاق نافبري ريفبري خسر ورجيمي دا چه دبي وحروخ جي خستا خازي دادكن يعني دسبيكي هم بين نيف دخواستن پشتیوی دتل دخواستن يعني حروخ جيش بو يمكن بروشي ملت لفت جيانا خو بردوام كي قال يعني ما بورا اتفاق چه دكر ليه ببورين يعني حروخ اتفاقا وان بردوام ناكي يعني ما جملي كي دا يعني تهزي دولتي جو كيان بن بريان السر تواي سوري بدن نموه فجبر و دمي يعني تبد حسي حلب دولتي كي سر بخوي شام دولتي كي سر بخوي ملند دولت سر بخانه يعني هاو پرچبيني هند ريفبري دولتا سوري دا چه بيه تأثيري خو مباشر سر مجيدكي اما دمنا دا هاو دور پیچكيني حشك گريداي مثلا مادينه فوی دمت کینی چاره سر بکی یعنی تی حل کردن به پرانی پر یعنی حتی پر وقت دا یعنی ریوبری اشکی پری مزن جیدکشینی جبرگو یعنی وی کمی گو هم دادن جی یعنی اشتاقاتی ما مستره اما تو مجبورش بود که به حوجتی گل لور تعمیم بکی تو مجبور بده اما دمی دور پیچ کردن گریدای بریار کی سیاسی ده به نما مادی جیتی حل کرد مثلا قد کردناتش لسر شهباب زانبونه يعني حتى قوام كلبن يعني درماني دربازي هندر شهبا بكن يا حوجتي زارو كد مجبو خاندني درباز بكن يعني براستي تبيد حسي وكأني شهبا يعني قريداي دولت كديه نباشي كي جسوري ودامي يعني تبيد حسي پرچبيني كي راستي دره ببري دولتي ده جبرگو چقاسا يعني نالهفكريني كي سياسي هبه بس هفگالو گل سوري يعني لداوي جواجبي دولة سوريا جو حوجتي مروفا تأمين بكي أو درفات جيرو بيلي جواري تأمين كرن لأما ببورينن يعني مثلا ما يكرد بالتيبات يعني تبيد حسيت دولة جشتي أستكي جونا ما جيانا في مروفان جوارا قصواتك يعني فجبروي يعني مثلا درمين بيه مثلا حوجتي جياني روبرو بيه يعني تدبين الحلب فئاتي بباشخه جمع فئاتي بباشخه جبرگو يعني بتمانيني بري مزن دريبال سروي تجارنات لبضاعي وان يعني دريبال تبرن فجبروي مجبور تشتيقو دندر هريمي ده اگر ها بيجي بفئات بري مزنه هریم جی اصلا ده کار تعدادی نه یعنی مثلا معامله و شرکت و گمرک تعداد که کار بکی تو نه یعنی پرانی گل یاد هندر ریفبری خسر دو کاری خاطی نه اما کار نیخوای بچوکش بو یعنی من معیشت خور روبرو یعنی بردوام میکنه پرانی گلی مجی یعنی الور یعنی نج عالی کاری ریفبری خسر به و نج تشتی وی یعنی جال بن فئات هن ریفبری چکری سر ملخا یعنی باور بک وینی که بن جیان خروبروج درواز بکن اما يعني جرامبينا و حواجزنا براستی يعني حوجتي مرو و جياني يعني جيالي خارون و خانه دابيه جيالي جلاندران دابيه يعني به فئتی که پری مزن ملت يعني وتشتي هگر وارد دیندن تینه اما پرانی گلی مجی جبرگو نکنی دا که حلب حتی و حوجتی خانه کنی تأمین بکی جبرگو پر حوجت حتی گو پره هم دلور نکاری ببینی یعنی دور پیچ کردنی که بزانه بینه دور پیچ کردنی به سیاست لسر آلانتی بکارن سپاس سوال جمال اول بریوان گریدای قادا تندرستی هجماره که جگل به نخوشی گران را روبرو دمینه
اف دور پیچ آنجی کریسا کود انجام دور پیچ دال سر حرم هاتی فرض کرن روشا وان خلکیم به نخاشینا چاوانه یعنی نها تایبت نکارن درمان وان هنه یانجی علاجه وان تایبت هایه روشا وان کسان دوی روشه دا چیه اون دکارن وی یکیش مرا پارفه بکن براستی نخوشین هنه مزمنونه هر تم درمان جوان را پیوستی وان به هیا یعنی نماشه وارد کردن سروانا لی اما دوی روشه دا یعنی چه دوی ویتش دا و گرانیه لسروانا تدی یعنی خلک کوچبر روشن آلی معیشی دا پر زحمتی هیا لی د آلی تندرستی داشی هین زیده تر دبی لسروانا گران تر دبی ام بین ناس کرن وک نخوشین مزبن وک شیکره وک ضغطی وک دله ام ببین رابو جی عینی وصایا ام ببین غدي جي عيني وصايا فجبر في 7 نقاط ما طبي هنا ليه كهدري طبي دوردا ام نقارن پیدا بکن درمانی اسعافی یعنی وری او کرندن هن نقاط دو تنای او تشت تنه درمانی ای مزمن ای مهانه ام دوی نقاط نادو بعد دکن او جی یعنی نوع دوی پر هنه پر صنف وی هنه جی چقا صنف یا صنفك یا ده متوافر بلفداره هف جی استنگیه راستی استنگیه نهاد در ویرا وشه نهادا یعنی وی تشتا گیشتی تیسک نهاندن یعنی هن زحمتی ده آلی درمین ده درمان تنایه هنجی ده ازمه موضوع ده ایدن جی ام بینن زمان تدی روشی سرماهی زیده تره ام دبینن ربو بزارو رو پرچه دبی التهاب قصبات پرچه دبی یعنی اف نقاطنا کربل سر وانا هبه آستنگیناتی کشاندن جبرگو مسافت گنده حتی مشفه هنی که پردخه مواصلات مشکله نجبو گل دوی آلی داشتی ام زحمتی پرد بکشید یعنی حتی ارزاز لجا موانا مال ده هبن اگه کار بینن نکنن کار بینن یعنی راستی جیانه مروف ده سکناندن یعنی زحمتی جل سروانا زیده تر دبه ام بینن زمان نواندکی ششتنه گرچکل هیا به درفتنی هری که راستی تنه 15 نخوش امکان استقبال بکن شوی زیاده تر ام نکنن جبرگو و نخوشینا پر با استنگی ام در باز دکن جبرگو درمانی وانا نمتوافره و جبر آلیات تی شغلانتن جبو ششتنه سرکربه و هن مواصلات وانا ریفبری خاصر را کری سرخا جبرگو استنگی پر هیا جبرگو هفته دجاره تی ششتن انسان هنه هفته 3 جاره یعنی پرسکریک پر مازنه ازمه مواصلات و تشتی وانا که دیست توجیب در فتن هری که انسان وانا نهلن و جبر و پرکس هنه نکارن در بازی دور حلبه ببن لیجوه هجماره زیده تر ام نکارن راکن سرخوشی و راستی آستنگیه دوه دمه دا جیانه مروف به یعنی تی سکناندن ام ببین مثلا سه خوش هنه زرع کلیه چه کرنه زرع کرنه حتی وی کسی زرع کری هفجی بیا آستنگ جرا جبرگو پشتی زرع کرنه مها درمانی وانه که واره پیدا کردن به تمنی پر بها یعنی به میلیونانه درمانی وانه افتشنان گشتی گرک منظمات رو کن سرخه راستی یعنی ام ببین مرکزی ششتنه گرچکا ام ببین درمانی وانا پیدا کردن گشتی کار گرک منظمات رو کردن سرخه ده ظرف کی کوچبری دا فل جمال ام جارك دنورن جمتا لگل باندورا دورپیچ لسر قادا تندرستیه یکو يعني قادا کی پر گرینگه لحرمه لکیلک و باندوره و لسر گلک آلی اندن جی هنم افجی داخیا کرن در روشه جیانی روشه اندن یکو بخار باندور لسر وکری کریزک چاوا لحرمه دایا آفا کرن نبراستی تأثیری دورپیچ کنه لحمو دستین مبین جبرگو حمو مروف الفر جيان دكين يعني حتى جو عم ببينن بدسته يوجينن فجويرا عربه جركن جويرا حرتشتا جركه جبرگو الفر ماگو آلان دور پیچکریه و بنگهی وی جیانی يعني هاتی خراکرن و درفته مروف انتنه گو کار بن خوب جیه بکاری بینن فجبر وی حمو جیان دهندر شه بودم کنه بسکنی يعني حتى شاگرد ما هر وقت يعني سالی چونی من کاری تام يعني زانینگه وکرانا حقی وانیش خواندن پیدا عین 3 سال جی بوی رنگی جبرگو پرانی مکتبه هندر آلان دا ناوندینت فت مجبور زارو کاج گنده ده به عربا بینه ما مسته
يعني تبع عربا بقاريني فجبروي أم مجبور مان يعني دامكي مكتب وجي بقري لهم بروي مثلا يعني طاقتي فرنا هري تديد في ضوي زيادة ما خواست گو امنین جگلی خورا زیده بکن اما نهاش برگو مثلا مازوت در نای تأمین کرن فوی دمه ام وی تشتیجی کم دکن یعنی ام مجبورنش برگو ام کنه بن یعنی مخصصاتی گلجی آویج برگو مگود هندر شارداری دو همو کاری وی به مازوت دبی فهندر شارداری دو کم بیه یعنی تکنه به همو دسته این مگول ور کار دکن چیز یالی چاندنیه دو بیه نامزان نا وقتا چاندنیه و آلانجی آلانه کی زیراعیه فحتى قلت حوجتي ملت إت سركه مثلا چاندنا جينم و تشتي ده گناهات چاندن فمجبور مازود گرکی قلت حتى ويك تشتي يعني بكار بينه يعني امكانه بن جيان سكنانديه ده هندر شهباده جبرگو دور پیچ کرن يعني زيادتري مثلا دور پیچ کرن در باز کرن يعني تشتيجو ام فيرو دبيجن احتياط هر وقت احتياط هي يعني يجبود زميني هنا تكين بكار بينه يعني حتى احتياطي الجامعة هي نها نما يعني ام بتمانيني بريمازن نها مازوتي هجر وارد تأمين كرن بريكي تجاربي ورد بين تجارة شر هر وقت يعني هفكين تشتابينن اما در فتنه يجو كمي مازن جيبينن اما بتمانيني بريمازن تكري يعني اصلا ده هندر شهبه دا يعني بدور پیچ کرنی هانا گران ملت نکنی حوجتی خوب پیک بینی شبر گول لتری مازوت دویک 1000 ورق تفروتان هفجیش حوجتی انسان گران تره يعني فونه دو هاو دگرن گران تره مثلا حوجتی جهانی گران تره فدمه دور پیچ چه دبه هین ده حتی خوتشتا بهاو زیده تر دبه فجبروي يعني التأثيري كي بريمازن ده هندر شهبه دا چه بيه ويعني حالاكي نفسي جيب بملاترو يعني روجد نورمال دا يعني روجد 2 ساعت 3 ساعت كهرباء داتن حتى قوما كيني تأمين بكرو اما نها او كهرباء جي نما يعني ملت جبر كيني بهنكي يعني خونو خيالي خوشبير بكي ايشي خوشبير بكي فمثلا نتو بيتشتكي عالمي يعني انسان نورمال دا بين بجول دو بينج بو تليفوني خوش بو شحني خوش بو تشتي يعني جو بشكل كي عاجل هاتي دا براندن جبر قوما قوكي كوچ برنه ان هات في وقتي دا او تشتاجي نما كي فمثلا يعني روشي ملتي نفسي جي يعني كثير عاد بينك ماكن فجبرو برسكريك جي تشي دبن دندر مالادا اي جي تشي دبن زاروك جي نكن هرند بستانت خو مثلا ماگو پاخ جي و دراجي يعني سكنيت حالت را دمشي يعني الور كاري كي بري مزن شارع دريا دكره و كارجنا حمواتي سكناندن يعني سكناندن كي جيان عام چي بي اول بریوان لگوری کم در فتین کو دست وادا هنه هولدان وی کو آلیکاری گل خدمت وان هی گلو ت دستک داین جدر واهنه یا نه یعنی تایبت روشه کو هرم تدا و روشا کوی نها تدا در باست بن نها هم بینن زمان منظمات دربازی شهبه دبن براستی لسر پیچیاتین حساب يعني گورت خواستم نکرنه ام ببین مثلا ام کان پر مینوکا بدن تن دالی معاینات و دخواهیشتنه آلی حتی درمانی دمه ددن گل گور معاینات دکن نکافیه معاینات خو ج درمین پرترنه حتی دورده هنکی پرسکریک درد کهوه یعنی بلد دبه فرق و جدایی چه دبه یعنی دفرتا جي كم درمان او جي دبي برسكريك بملاترو جبرگو حوجي گشتي بفيتشتي هيا لكيلاك في مثلا او قص منظمات دربازي في داري بين ما هوني زمان نخوشين مزمن هنا ده هر مالك دو تك هذا نخوشين مزمن هنا وك شكر وك ضغطه حيانها ام ببن ارزوز جي حيانها نا جهاز ارزوز هاتن بلاف کرن نا اي ضغطه نا اي شكر جبو انسان خبخا بريوا ببي فيتشتا نهات کرن ام بینن زمان نقص نمو بزورو کار دمه چه دبه یعنی وزنی وان جامری وان پری یعنی کم تره دورستو کسی هیا اف کسنا براستی علاج گرکی وان حتی سال که سال نیوی که جوان را ت منظمه نبی برسیوی یعنی به درمان نی پر بهاجی یعنی ام ببین بو کسد معاقین جبو کسد عجزی حیانها کارسین عجزی نهاتنا بلاف کرن یعنی ما فیوانا در کون دنیای ببینن در و ببینن تنهایه اول بریوان است خازم یعنی بانگی وش بوی و آلیه کون گرک دستک داینی بدنیان جی بروله خاتم لوی هرمی را نبینه ام دکارن بانگی و ویسند داوید
یعنی بانگازی ما منظمه مافی مروفا به ارکی خرابن تن دناف دامانه تن د شکلی دامانه راستی خودی لناوه منظمه در کون مافی وکس ناپیدنه و ببن دستک جگل کجباره ده هندر شهبه ده ولی هر جیه که هر دواری که بس حوال جمال ام بتارو برنامه خوب داوی بکن لگوری همو شرط و مرج انگران ینکو حرم تیدا در باست به هلوستا گل تایبت کوچبرین عفرینی و هلوستا ریوبری حرمی چیه؟ یعنی دست که دخوازن دره و راجیان راستی یعنی سپاسی که پریم از اینج گلی خوب رو بشینن شبرگو گلی مگیشت حقیقته یعنی گفتشتی دمشیل سر آلانه یعنی غایت جیش کاندنا مورال و هزیوانه جبو خون و خیلی وانج و گری عفرینی بشکینن یعنی داگر کاری تثبیت بکن هم جبو که ریوبری خسر ذاته هر سال یعنی دست پیکا جوستان دم سفر بری که اعلان دکن یعنی براستی سال ما خواستنی که امکنه بین ایشو گلی خو کیم بکن دست به بلا کرد و موضوعی مکر یعنی هر گم ما خواست هر مالک یعنی کمیان مازنجی پیگینا ما درفت نبی گور درفتت کیم یعنی ما گم هر مالک سدلت رکیباندن جبرگو حوجت تنه یعنی غاز تنه موضوع تنه پشتیوی امکنه بین موضوع ناجبو آلیکاری یعنی خارن درجی بلا بکن اما ببورین جارگدن دجمن یعنی خواست و آرامی و حسی گم دخوازن جگر را پیدا بکن جاگدن یعنی به سیاست کی قریج دور پیج زدل کرن اما تروی ویجی نها براستی یعنی همو ریوبری مدوردا چه دسته دابونه چه ریوبری خسر دابونه د سفربری کی پری مکن دانه جبو امکنه بن یعنی هری کیم تشتی حوجتی سرکه گوگل جی خود نکن خاصتا مثلا نینو آوه مثلا تندرستی ذات حوالانی سرزمان یعنی ایشکی پری مزن دهندر مشفیدا و تأمین کرنه تشتادا چید به اما تویجی یعنی گلیمت هوایی چیز دکتورا دویج مماری داده به یعنی سفربری که راستی دانه و امی که نبن به هزا گلی خواه بناس کردن وانج راستی و حقیقتی رو امی که بن جارک دن دور پیچ چو هر سال بویری مشکان امی جارک دیجی و دور پیچ بشکینن و تاویجی تواصلی ما بردوامه به منظمت ناف دولتی را به جید را گهاندنی را بروه خواب بدن شهبا یعنی حقیقتا چتون بونا جیانی گود هنده فردا در باز دبی کارون جارک ده به دنیا گینن و امسوز ددن برای و گلی خواه و حیا گود در فد ناف لپی مداهی امی بهوراب عالی کارون به آوایی هم گیشتن داویا برنامه خوا به مرا بو جیگر افسروکتی مجلس کانتون عفرین و شهبه جمال رشید هم تسپاست کن همچی سپاسی وادی کن هر وها اندام کوردیناسیون دسته تندرستی یا حریم عفرینه بریوان حسین هم تجی سپاست کن همچه سپاست کن به آوایی هم گیشتن داویا برنامه خوا حیا خلقه کدن بمینن